Talo falava o Tala Fou mai le sifofonga o le laumua mo le nei taeao aso lua sifulufitu o Septema lua afe lua tolu. Na folafola i le taitai o le Labour Chris Hipkins i le aso na nafi e tasi biliona tala o le awha amatuu mo le whaatupenga o le wha Mac mo le isi whātausanga pe atoitula i mai le foe. Ono 2% si itia i le whaatupenga o fesosoani tautupe mo le wha Mac. Talu mai le luafe sifulufitu, talu na pale mai le whainga malo a le Labour i le tofi. Na whaailoa Hipkins, o le ama whaiaio na mawai tangata e mawai le ngasi o le kanisa tonga fitinga. E amatalia mai le whainga malo a le Labour i le luafe sifulufitu. E na o le valu se lau fitu sefulu miliona tala le tupe na whaanganga a wale wha Mac. O le taimi nei, ua o atu i le tasi te sima le 2 biliona tala i le tausanga, pei ona whaamanino e Hipkins. Ua folafola i le vaenga whaupu whai le Green, a la tau manu malo i le pālota o le tausanga nei, o le a la tau whaalua ina le tupe fesosoani, le Best Start Payment, po o le tupe lea e maua e le unungali i e ai SEPT i tutonu o le tausanga mua, ma e fua le tupe maua i le vao le tausanga mua ma le tolu tausanga i tupe maua a le ainga. E ono se fuluiva tala i le vaiaso o lo o iai le fesosoani i le taimi nei. Ma ua folafola i le pātia le Green, la tau te siitia i le se lau fase fuluta la i le vaiaso, mo so o se tamaititi e ila loifo o le tolu tausanga. I lalo o lea polisi fou, o le a ilo ai tuutuunga mo le Working for Families, po o whaamanuyanga mo a inga e ai whanau ma whainga luenga le ununga lii. E whaamoe e mawai e le tamaititi matua a le ununga lii, le lua se lau se furu 5 tala i le vaiaso, se lau toru 5 tala mo le tamaititi lona lua, e whaupopo i le Best Start Payment, pei ona folafola i le sui o le vaenga whaupu whai a le Green i le aso ana nafi. Na lipotia i le leitio New Zealand, le whaamaoni ai o le tangata lona lua i le misela i au kilani, mai le aisona feso o tainga, ma le tangata lena whaamaonia mai le vaiaso taluai, pei ona whaamanino e le te whatuora, ai o loo masalomia o se tangata malanga mai whafuato New Zealand. Na toi whamanatu e le te whatuora aunga o le misela, e ai le fiva, tale, tawhele isu, tinga mamumu mata, ma e vave ona pesi ai tangata e le iwhaiani tui pui o le misela. Ua whautua ina i le soifo malolo ina tangata o loo masalomia o maua i le misela, ia awane i o atu i whale mai mafoma i whaale ainga, ina ia tautau fia i le pepesi o le wha mai, ai ia viri lau foma i po le Healthline, ia maua i le fesosoani e tuuina mai i lunga o le telefoni. E toa whātangata na lawe a ina e se paila te helikopa, Stephen Woods, i le afiafia na nafi, mai le vai i opotiki a o te tele ai tāwhenga mai i timunga na whenga i le a ai i le vai aso nei, o ana na file mana vai o ngaluenga. Na tāpe nai Woods e alua ai i le helikopa i lunga o le vai tafe, e puenia na ata o le vai, peitai, na wala awane ni tangata lata ane, e iai tangata e toa wha ua latai au ngutu o le vai, e mo o mia se fesosoani. Na whaonga e Woods se neti e awa i taito atasi mai ai lunga tangata e toa wha, ma ave taito atasi i le pau mātu, petu sa ma le tolu se fulu mita le mamao ma le vai, ma sa asao ina uma i lātou e le ai se isina whaamanu alia, o Woods o se pailate mo le motu helicopters i lalo le au nanga a le heli haya. Ua whaamawai se tasi o ali ofisa o le pulenga anu o Gisborne e na whamamata uputau i mea o laile a ai i se sasi i lana ngaluenga na ia whaalalo pe tape se ai se taifau se ainga sa tau fia i se nofuanga e tau fia i mea ola e maua i le awala. O le taifau i a Sarge, na mawai se tasi o le au whainga luenga a le pulenga anu, ma awina atu i le fale o le ainga e anaina le taifau, peitai, e le ai se isi nai le fale, na mafu ai o na tau fia e tu sai matutu unga o tu la fono, e le mawhai o na tu ua le taifau i le fale pe a le o iai nisi o le ainga ina ne itoe sola ese. O le aso wharai le taluai sa fuafua e tape ai se tasi o taifau e ese mai i a Sarge, peitai, o se sasi i le au nanga, na whaalalo se ai Sarge ai le i maua se avanoa e o atua i le ainga e toe piki mai. Na tuuina mai le whato senga a le pulenga anu i le ainga, ma tangata o le ai o tairafiti, o na o le sasi i le au nanga, ma ua awina mai fo i le tusi whaamawai a le na whaatino ina le ngaluenga, o na ua ia lango na ina no na se ila na ngaluenga na whaia, ma sa avela na whaatoi senga i le ainga, o lo whaau wausu e suenga i lea mata upu.
E toa 5 tangata na manunua ina ua lavea la lātou taawale i Hastings i leo aulia na nafi. Na lipotia leo o tangata e toa 5 na malanga i le taawale sa tangofia le ava malosi mai le i whaamawina o lātou fusipau mai le se fulufa i le lua se fulufitu tausanga le matutua. O le tausanga nei ua o atu i le lua se lauono nua le numera o tangata e mau soifua i whaalave whaafua se i lunga le ala tele. E lua se fuluwalu afe Tala ua whaasalainai nisi o kamupani e awina mai ala tu oloa mai fafo, ona o le le whailonga ina ma whailoa manino, o le whaitau wafe o oloa e ono mawai tangata ia afianga. E lua molianga na moli ai le kamupani a le Tokyo Food Company Limited i lalo o le tulafono o le puipuinga ma le saunga le mua tau mafa. Mafa asalainai e tutongi atu le lua se fulutasi afe Tala o le Japan Mart Limited na molia mafa asalaina i le fitu afe Tala ina ua wala awina le unga i luma le whaamasino ngā na nafi. Na whaalia le whaatonu langolango o le New Zealand Food Safety. O kamupani e lua ua tā ua mai a resitalaina i tutonu New Zealand. Masata taona whaamanino ma whaailonga lelei i le ngangana whaaperetania o loa e au fiai sosi maia e ono iaini pepa mawaila au e a fiai le soifua maloloina o tangata. O le masina taluaina whaamalosia ai ele matanga luenga e nafa ma le saunga le mu o tau mafa tuunga mo le awina mai o loa tau mafa i totonu o le atunuu. O le tinaya nila, sa tu malosi e fisosoani i tangata i Napier na afia i le afao Gabriel. E tu sa malise lau fitu se fuluafe tau mafa na ia kukaina i aso e ono le vai aso, a ofea ngai tangata i Napier ma mafatianga mai i tawhenga malolonga. O le tele o fisosoani mai le malo i mea e whaonga a wā tau mafa, na mawhaia i e nila o na ia kukaina tau mafa e afe i le aso. Mawhaonga ai malana te unga tupe e lua se fulu 5 afe Tala, e anga lele ai i tangata, ma ua amatau na uti mea whai mea aina iai, ua fuafua ai e na te kukaina le tau mafatanga muli i le aso sao le vai aso fou. O le anga lele o le tina, ua ngalulu e whaatasi tangata i Hawke's Bay e tutongina lona pasese mawhaatupe le malanga anila e aluai i Thailand e asino na ainga, e le ia sia e le tina talu maile se fulu lua tau sanga taluai. O lova ai le tele o le alofa tulai o le mamalo o le atunu i Hawke's Bay, e anga lele ai i le tina e tau i ai lananga luenga alofa na amata mai le mai o le awhai a Februari i le tau sanga nei. Na avea le tō anga o le ali o Michael King Potiki e whaitau tusi i lana whanau, na whaima whaau Sofia ngai a te ia e awa aila na tusi ma lana whaitau tusi i le 5 fitu o na tausanga. O le tolo o tausanga ua tuanai, na tusi ai e lea li i se tusi ua whaingo aina A Journey Towards Literacy, po o lana whainga malanga i le awa o lana tusi ma le whaitau tusi. E whaamauti noa ma whaamanatu ai, e ma whai lava o na awa i so o se vaenga o le soifuanga. I le whase fulu tausanga o whainga luenga Michael o se whai whaatoanga. Na tele na sisi o pe awhesilingia e tangata e whaitau. O na sa tau pupuni ailo na leiloa whaitau. O nisi o taimi e pepelo ai ele i avatua lana mata whaitau tusi. O le whaia o ngali taia ia Linda Davies, na fisosoani malosi a Michael e a ola na whaitau tusi i totonu o le tolu tausanga taluai. Na tuua e Michael le a onga i le se fulufa o na tausanga, na ia sa i le fisosoani i whaia onga mo le whaitau tusi, peitai. Na taliane whaia onga i le se fululua o na tausanga, ua matua tele e lea o ngā o na toia ola na whaitau tusi o na ua tuai. Na whaalia e le matanga luenga wa onga i le luafe lua se fulu, o le tolu 5% o tamaitita i se fulu 5 tausanga, e le i loa tusi ma whaitau tusi. I taalonga, e le ima whaiona whaataun uina le taalonga ta Apollo i le asona nafi, le Shandon Futures Open, i le malai ta Apollo i Shandon ona o le lolo wa o le tau. Ua whaamoe whaataunu uina i le aso lulu o le vai aso fou, aso wha o ke topa lua fe lua tolu. O le a awai atu i ai nisi o whanau a lea onga ta Apollo Sāmoa i Wellingtone, le aolo o i lalo o le pūlinga a le si ufofonga o le laumua. E mawhaiona asiasi i lunga le upenga ta whailangi o le Facebook a le Wellington Sāmoa Golf Academy Inc. Mō nisi whaamatalanga. Tala Fou ia mai le si ufofonga o le laumua mo le neivaenga o le tae ao.